yazi yenzeka lento ukuthi ekhaya elithile kunomcimbi kube no-anti oyedwa uthanda ukubukwa, uthanda ukuthi kubonakale ukuthi nguye ophethe iy'ntambo, nguye okhontrolayo. Kungathi kungumcimbi wokuvula kwelitshe, naye uthola isimemo njengabantu bonke. Isimemo samikiswe enkonzweni lapho kusontwa khona kulelo khaya. Iy'memo zaphuma zaya kumalungu omphakathi, iy'memo zaphuma zaya kubomakhelwane, naye wasithola njengelunga lomndeni, ungu-anti kamufi. Hhayi, afike kuleyo mcimbi wokuvula kwelitshe. Nakafika uyofuna ukuthi abonakale nje asangena, ngoba uyothi angena abantu sebahlele ethendeni, kuyimix, kuhlele abantu abebakhonza nomufi, bagcoke emajoyini, bahleli phasi, namalungu omphakathi ahlele ethendeni. Hhayi, nakafika athi hayi Mosi, labantu abahlalanga kahle. Ya, ukhulumisa laba la ngaphandle. Hhayi, akuhlalwanga kahle lana. Hhayi, uzaba ngena ethendeni. Nakafika ethendeni sukumisa laba abebangakhonzi nomufi. Hayi, sukumani, kuhlale bazalwane lana abagcoke ijoyini, nina anihlabeli nokuhlabela, nichunsulele u-MC amehlo, anihlabeli, phumani ethendeni. Uyobakhipha-ke emalungu omphakathi, afike eli kuseseney'ndawo zokuhlala phakathi ethendeni, athi abaphumele ngaphandle. Ya, abantwana be-youth choir bamile ngaphandle bashiswa ilanga, bayahlabela, bazwakali ngoba yini nigagamele iy'turo, nihleli lana, anihlabeli nokuhlabela. U-MC uyobona ngabantu sebaphuma ethendeni, kungena abanye, sekuba nesiphithiphithi. Abuze u-MC, kanti kwenzakalani? Kwaba nesiphithiphithi nje la thendeni, yini indaba? Ngoba izinto bezihamba kahle, silalelana, abantu bahleli phasi. Hhayi, nguye loyana ephinifa, soyomuca u-MC i-microphone. Hhayi, kusho mina ngiyaxolisa MC, bantu bebangahlalanga kahle, ikhwaya beyingaphandle, bathi yahlabela kungazwakali, laba bebahleli phakathi nje bebangahlabeli. Ngabona ukuthi-ke abantu abagcoka ijoyini abangene phakathi. MC, ngoba sengivele ngisukumile, ngicela ukuthi ngiphakamise usiboniso ngumfana wala ekhaya ukuthi abeke nje amagama amabili amathathu. Hawu, noSiboniso uyazi ukuthi akafakwanga kuprogram, kukhona ofakiwe wakulelo khaya kuprogram ukuthi abonge ekugcineni, kodwa phela usukunyiswa ngu-anti wakhona obona ngathi hayi le program ayibhalanga kahle. Uzawusukuma-ke nayo uSiboniso asho ukuthi hayi no, uyabonga ukuthi bantu bomphakathi nabantu bomndeni nabantu benkonzo bafikile, avele abonga athi hayi ilawo nje enginawo amagama, anginawo amade. Ngiyabonga kakhulu. Lento yenziwa nguSiboniso bekumele yenzeke ekugcineni, ngoba yena u-anti lo othanda kucontrola ubona ngathi hayi njengoba uSiboniso angakafakwa kuprogram, lo mcimbi uzokonakala. Iyochubeka iprogram, bafundisi bakhulume, bomakhelwane, u-MC athi hayi sekuyiwa emathuneni la kuyovulwa khona iTombstone. Athi bantu-ke abagibele ibhasi, umndeni uqashe ibhasi ukuthi bantu bagibele bamikise emathuneni. Abaney'moto zabo bangayihambela ngey'moto zabo, kodwa nabo abafuna kungena ebhasini bangangena ebhasini. Yena akekho u-MC nakakhuluma leyo nto, ungale uyogqugquzela abaphekayo. Nakhona akusikuthi nje bantu abangayazi into abayenzayo, bantu be-catering bapheka mihla namalanga, bahlale bapheke emicimbini, kodwa hayi soyobatshela ukuthi siyahamba-ke manje sizoya emathuneni, ngifuna ukuthi masibuya kube lokudla kuvuthiwe. Ngalo u-MC uya-announce ukuthi kuyogijelwa njani. Uyothi every bus iduma agijime soyongena ebhasini. Akangena ebhasini uthola amalungu omphakathi ahleli, abantu benkonzo abagcoka ijoyini nabo bahleli, kuyimix nje. Abomakhelwane nabo basebhasini, sekuyacocwa, sekulindwe ned ukuthi udriver ahambe ngebhasi. Avele athi hayi driver, cisha ibhasi driver, ngoba ngendlela labantu abalabhasini bagibele ngakhona ayihambisani nomthetho enginikwe wona ngomndeni. Bangitshele kahle abobhuti abadala bala ekhaya nabo malume ukuthi bantu bagibele njani la bhasi. Ngicela wonke umuntu osohleli phasi, ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ukuthi nehle nizogibela ngendlela engitshelwe ngayo ukuthi nginigibeze ngayo la bhasini. Awu, bantu bayobukana-ke sebayehle ebhasini,
athe uMC bangagibela kuyo ngoba iqashelwe wonke umuntu nje oze emcimbini angagibela khona azofika emathuneni. Hayi sebayehliswa behliswa ngilo anti. Alright senehlile nonke. Alright uyakhayiza ebhasini. Kuzosele ngiyabonga. Ngicela kucale kungene bafundisi. Awu bangene vele bafundisi. Ngicela balandelwe abomama bomthandazo ke nabo sebafola ilayini. Wena ngiyakwazi ukhomba omunye wabomama. Wena ngiyakwazi ukuthi uwalandaweni kodwa nje angikase ngakubona emthandazweni wenkonzo yethu. Kodwa ungagibela phela ngoba mhlambe uyoqala namuhla kuba ngumama omthandazo uyayihlekihlekisa ukhipha amagama alumelayo ngoba ufuna ngathi kulomcimbi kungaphatheka kahle bantu abajwayelene naye noma abantu abazi angabazi ufuna ngathi nje bangaphathwa ngendlela ehlukile futhi ngendlela embi engasimnandi. Hayi yabo ugibela bomama egcineni nathi hayi ngicela ngathi manje kungagibela ke abantwana bekhwaya yasenkonzweni yethu. Ngoba thina besisonta naye umufi bekangafuni ngenkonzo. Nina abanye ke eningakhonzi ebandleni lethu ningabuka nje emaveni eze la mcimbini nibuke emaveni nabantu abeze ngamakhumbu nigibele kibo. Lena ngifuna abafundisi bomama bomthandazo ne-youth choir kuphela uma ungekho lana cha ungagibeli lena yenkonzo ibhasi. Awu bantu ke abamenyiwe kulelo khaya ukuthi beze emcimbini wokuvula kwelitshe ke manje sebafuna imoto abangagibela kiyo ngoba phela bona abayigcokanga ijoyini vele abatshelwanga ukuthi lo mcimbi wenzelwe abantu benkonzo kuphela. Bayaqala nje kuyizwa lento futhi nje ethendeni batshelwe ukuthi bagibele ebhasini. Hayi abantu ke sebayogibela amaveni bagibele ey'motweni zabantu sebayaphaphatha ibhasi khona nakule bhasi hayi ukuthi igcwele inamasida empty kuchashwe ubhazabhaza webhasi. Kodwa ngokuthi yena ufuna ukuthi kulo mcimbi kuphatheke nje kahle abantu abaziyo nabantu abajwayele ababangani bakhe. Hayi uyothi ishaye driver ofuna ukunaba kanabe kulamasidi anganabantu kusho yena ebhasini ofuna ukunaba kanabe. Khululekani sibhadalele yonke into usho ngu-anti kulelo khaya nakhona makuplanwa lo mcimbi kubhadalwa amabhasi bekangafakwa kulawo maplani bekangekho kulawo ma-meeting ukuthi lo mcimbi kumele uhambe njani. Hayi kuyofikwa le emathuneni okwenziwayo nakhona le emathuneni ufuna ukukhuluma anikwe isikhathi sokukhuluma ahlebele umfundisi ukuthi hayi akujikwe manje seyithatha isikhathi eside futhi le nkonzo yokuvula kwelitshe le emathuneni hayi akusale kujikwa abantu balambile ilanga liyashisa abantu bazawufeinta. Hayi vele umfundisi ayivale ngomthandazo kuphinde kugitshelwe emabhasini aseyimotweni kubuyelwa kulelo khaya lapho kunomcimbi khona. Uyothi nakafika kuloyo mcimbi uthola laba hamba ngey'moto ey'ncane sebavele bafikile bahleli ethendeni i-catering seyiqalile nokuphakela. Abanye bahlele egaraji nakhona i-catering yamikisa ukudla kuyaphithizela kumikisa ukudla lena nalena ngokuthi yena ubuyele emumva ngebhasi wathola abanye vele sebavele badla uyokwada uyoya kulophethe i-catering ngubani oniphethe ngubani othe phakelani ngingakasho ngoba vele senenza intando yenu akunankinga chubekani niphakele kodwa ningasakumikisa ukudla ethendeni. Hawu ngoba ubone ema-take away ngaphandle kwasethendeni bantu badlile babeka apheshulwa moya basuthi bacunjwe ukudla sebalahla nanoma ngikuphi ma-take away. Ningasakumikisa ukudla ethendeni. Hayi ethendeni abakadli bonke bantu kusho usisothile nje omikisa ukudla olekelela i-catering ukumikisa ukudla ethendeni. Hayi abakadli bonke hayi bo singaphikisani badle bonke labantu ukudla akusale kuya kulabantu abasegaraji nakhona ngizanitshela ukuthi nikhawule nini ukumikisa ama-take away egaraji. Oyedwa wasethendeni onesibindi uyosukuma lapha ahambe aye kubomama be-catering athi hayi bo asikadli ma-take away abese ayema ukuza ukuthi nathi sithole ukudla solo sihlele ethendeni bese sinikwe imforoko sanikwa nezipuni kodwa ukudla kusafiki kuthi hayi kukhona u-anti wala ekhaya uthi nidle nonke. Hayi bo hayi asikadli abizwe loyo anti nangu ubhuti ubuye ethendeni uthi akadli. Hayi badlile labantu ungadlile labantu uyoze ubhuti wabantu abize bofakazi bantu abangakadli abahlele ethendeni abanye abafana naye kuthiwa hayi biyani nizongifakazela la ukuthi thina sikadli.
kofuneka bofakazi ngathi kusenkantolo bafike vele bathi hayi cha sigcine ngokunikwa izipuni nemforogo kwathi ukudla kuyeza asazi kushintsheni ukudla kwangasafiki. Hayi uzawunxapha. Hayi mina ngiyababona nemilomo yabo iyamanya amafutha badlile labantu nethi bafuna kuphinda baphakeleni ngeke bakucede lokudla. Angeke bakucede lokudla sazile vele ukuthi kuzoba nabantu abafana nabo. Bayophakelwa ke labo bantu ngoba bakhonile ukuwina lelo qala lokuthi kuthiwe badlile bangakadli. Hayi basale baphakelwa nabo. Aye egarage akafika egarage uzawudibana nomfana wakhe lelo khaya utitimisa icase yamabhiya uyobanika kanti abanye basadla lapha ethendeni athi ya mina la khaya uma ningafuni nginisize uma kunomcimbi mfana wami Thulane nibosho ngoba manje wena sowenza izinto ungakangitsheli. Ngubani othi vula i-cold room uqala unike abantu utshwala babe badla. Labantu bazawuhlanza ngoba manje sebamixa utshwala nama-beetroot namasaladi. Bekumele abantu badle bese basuthi bese uza kimi wena uzongibuza ukuthi ungabukhipha na utshwala. Hayi ukuthi wenza inyovadem lento oyenzayo manje ukuthi abantu bayadla wena sokhipha utshwala. Lo tshwala buzawuphela. Uyasibona isikhathi ngibani manje. Lo tshwala lobu labantu kumele bubachube kuze kushaye u6 ntambama. Angeke kusaba ne-order mos la ekhaya. Uyothethisa umfana ke amthethisele ukuthi uqale ukukhipha utshwala angakamtsheli yena.